Ngisukuma nokuyikhetha inkosi enkulu yasehlele yaseSizwe. Ngiyabonga uba ngithole ithuba elingadele bani kepha ngizizwa nginokuthuthumela nokwesaba ukuthi umuntu yethu uye kwanye indawo kanti uzofika ayithele kokunye. Kulelizwe lokuhamba ngize kokunye kepha abagcotshwa sebengifaka okunye. Ngize esizweni sabaNguni engizobe ngihlangene naso kusasa. Base bethi abaNguni cha, siyacela Nkosi uba ufike ngoLwesihlanu ukuze sibe nawe nasenkonzweni. Uqambe ukuthi ngesonto siyohlangana njengamachunu sesike sathola nomoya wasezulwini. Amen. Ngase-ke ngivuma ngoba konke ukuhlakanipha nokuqonda komholi kusendleleni kaNkulunkulu. Amen. Bengingazi-ke ukuthi ngizothi uma ngiphakathi kwabangcwele ngifuna nami ukuthola imfihlakalo yasezulwini, ikakhulukazi endaweni enehlobo lonke lomuntu okholwayo. Ngizwe nami ngilalela amazwi bengingazi ukuthi kanti kuzothiwa lawo mazwi makathulwe yini. Anazaretha igcwele ngingumntwana lokukholwa. Ngizwe bonke besho njalo nabazali bamukho besho abantwana, kodwa besho beyizimpunga. Mina-ke ngumntwana wangempela. Ngizocela nje-ke ukukhonga ingelosi enhle yasezulwini ukuze nami ngiphiwe lokho obe kuyisabelo senu namhlanje. Ngicele kuNkulunkulu omkhulu kuba ngingayona inkonzo yenu maNazaretha. Amen. Ngoba ungathi mhlambe ithuba walibonga kanti usona inkonzo yabantu. Bese ngiyalahlwa ukuthi lo muntu wasemachunu bezokwenzani la ona inkonzo yethu. Cela uNkulunkulu angiphe nje amabili amathathu azokwakha ngawo abantwana bakhe. Ngoba umbhobho uyahlupha, ngoba umuntu
othola ithuba lombhobho usuka khulume lezinto ongafanele ngabe uyayikhuluma. Sithi masiphethe lo mbhobho bese kubuya usingobani bese ngicabanga ukuthi kambe ubani engixabene naye bathi. Bese ngizosizakala ngaye embhobheni ngoba ngithole ithuba. Kanti ithuba lombhobho elokunikeza ithemba kuthina esikholwayo ngoba sifuna indlela. Amen. Futhi phakathi kwethu akekho ongcwele ushembe kuphela. Amen. Ngakho-ke angazi ukuthi izinto ezinjengalezo zingezingene kanjani enhlizweni zethu. Njengoba uma ngiphakathi kwenu ngiphambili nangokuhlala akusho ukuthi emehlweni kaNkulunkulu ngcono kunami. Phambi kwesihlalo sikaNkulunkulu siyanikana, kodwa-ke siyefike sikukhohlwe lokho. Sizodlula esihlabeleleni samakhulu 227 227. Ngizocela nami uNkulunkulu bangiphendle lokho okuyilo kuthathu ngingaphazamisi uhlelo bese ngihlela ngezansi. Baba yakuthanda
ngiyabonga mkhandlo igcwele osezulwini ukuvuma igoma kaShembe. Amen. Nami ngifana nawe kuso sonke lesi sikhathi bengisebumnyameni, bengihlezi ebumnyameni njengawe, kepha namhlanje liyadumiswa igama longaphezulu, liyadumiswa igama lonyazi wezulu, ngoba namhlanje uNkulunkulu usithandile. Ingakho phakathi kwethu sefike ukukhanya. Ulukhulile kwaNazaretha ingcwele lendlela esihamba ngayo, futhi uSheba iqili angazi iqili elinjani, ngoba uSheba uyazenzela umsebenzi wakhe. Amen. Ngizwa abantu bethi sizolela uSheba akalelwa, uSheba uyayilwela. Amen. Masi sizolela uSheba ukuthi simthini, futhi amandla awakhe awanikwe ezulwini sisho ukuthi asimthini. Ngeke buhlungu-ke ngoba uNkulunkulu kaShembe uyasilanda ebumnyameni ngezizathu ezihlukile ngamunye ngamunye. Asihlanze, asibeke ekukhanyeni, bese ethi umuntu uma esekukhanyeni bese ekhumbula ebumnyameni. Kufanele usikhathaze lokhu thina amaNazaretha ngoba silibandla elihlukile. Amen. Ukwenza kwethu kuhlukile, ukukholelwa kwethu kuhlukile, nakho konke nje kwethu kuhlukile. Ngoba usuke eneshwa umuntu uma eseke wabona le ndawo eyingcwele, wathanda wahlaza wasebeba lokhu kukhanya bese bona okunye. Suke neshwa. Suke neshwa umuntu othi sebonele ukukhanya bese ethi hayi kanti ngidukile la ukukhanya. Akukho luhambo oluqede izwe lonke, akukho okunye ukukhanya okudlula lokho. Amen. Ngakho-ke le ndlela esiyithathile kufanele siyiphathe kahle ukuze uNkulunkulu ahlale eseduze nathi. Amen. Ngidabukela kakhulu njengoba mina ngidla nje iduba yokuyahlangana nje kuduba. Ijwayele phela mlaleli. Jwayele ihlahla imsasane lapha ebaculwini namatshe. Kodwa uma umuntu okukhathalela ukuphila futhi umholi wabantu uye uthi abantu abaseGoli kufanele bamkhoza kakhulu uNkulunkulu. Amen. Kufanele abasikho isikhathi lapho ohlukana khona nomNazaretha wakho nekhosoma lapho la ukhosoma khona ucele ukuphila ngoba izwi lishintshile. Ungathi mawuphuma nje endlini uphuzwe imoto, uthi mawubuya nje emsebenzini uhlasele igebengu. Bese cabanga ukuthi hawu, laba bantu kufanele bakhona ngabe basondele kakhulu uNkulunkulu. Amen. Kufanele ngabe laba bantu basondele kakhulu uNkulunkulu. Siyacela-ke kwaNazaretha ingcwele, ngoba nani sikanye nani ngize nje la ngisele zona inkinga zesizwe. Amen. Ukuthi kwenze njani?
kuthiwa amakhosi ayobusa abantu eyasemathulile yobusa abantu mama sonto onke kwehidube khona sonke kwehidube kuyazwakala sonke ithi nami ayengalashwa ake kukhuphe ngesizweni yoluleka ngalokho uNkulunkulu azongipha khona ngubani mina engalulela kubantu bamanje bezwe ngoba abantu bamanje abasezwa kodwa ke manje azethe ingcwele soba leqala thina kasesibonile inkazimulo amen uNkulunkulu ufuna ukwenza isizwe sakhe esisha ngamaNazaretha amen kwaphika lokho uNkulunkulu nje sefuna ukwenza isizwe sakhe esisha ngamaNazaretha amen njengoba nasemandulo bayifuna ukuzibonakalisa ubukhulu bakhe ngesizwe saba-Israyeli kodwa bangabe sizoba thina sihambe sibe namabatha soba neshwa lokuthi uNkulunkulu injongo yakhe ngamaNazaretha ingafezeki soba neshwa elikhulu mangabe injongo kaNkulunkulu ngathi badazela ingasenzeki bese siyakhohlwa ukuthi sonke sifuna indlela eya phambili sifuna indlela ekhaya ezulwini lesudalakuba ukwenzela eduze kwami musinaka okomunye umuntu nabo kwakho amen asinaka okwabanye abantu asinako kwethu amen uthi thina sisaqondile ngoba uhlungu la ibandleni ngoba angazi bafanele umuntu mayiphethe inkonza yale noma xoxa indaba yithi noma ngikuyithuba ezweni engibuka bona yithi angikwazi ukushumayela kepha ngikwazi ukubuleka abantu amen ngoba abantu bazi ukuthi hayi bayiphethe inkonzo yamnandi wayixoxa indaba ukuthi ubaba omkhulu wayenzenjani ilanga lenzenjani uthi ngelo nkosazane yini kwanjani hayi uyakekebuka so asiqeqebulanga amaNazaretha ayigcwele masifuleke ukukhuluma nenhliziyo yekholwa amen kuthi kunjalo ushebe esibonakalisa thina kwelasa nomhlaba wonke ukuthi ungubani uNkulunkulu wena inhliziyo yakho uyayakha imshebe noma usenenhliziyo eqinile osheba bafikayo ozebhubhe lomhlaba bekhuluma ngeenhliziyo zethu ukuthi asithambe sithandane sixolelane amen zingabi izitha zakhe khona onazo la phakathi thempelini uyoxola yini iNazaretha leli gugu libambile yiphi inhliziyo oyize nayo ukushebe ukuthi akakubone mayiqilili yakhe asondele kuwe ushebe akusingathe uma usena lenhliziyo eyitshe sizela amaNazaretha ayigcwele ngokuzofuna lelo thando ukho nje omunye asizile ukuzobukana asizile ukuzobukana ukuthi wena wazowambatha ibhayi elihle uNazaretha wakho wazowamuhle umqhele wazowamuhle kwaze kanjani kepha nje into eyodwa sifuna inhliziyo kaShebe amen ngoba uShebe ugcine inhliziyo mase sitholile inhliziyo yakhe isikhona enhlizweni zethu thokoza ngathi uyobona ngelinye ilanga uma ngabe ukuthi imiyalelo kaShebe siyayenza uyoyibona inhlalo enhle soyithola ezweni amen phithele izwe kangaka ngoba asikakazi
ukuthi sifuna uthi-ke uMshumayeli banenhlanhla ngoba babona inkosi iqhamuka iluleke ngeyiluleko ethile. Ubuhlungu ibandla ingcwele singamadoda alokukhona namakhosikazi alokukhona, kodwa sikhala isilo esifanayo sonke. Kodwa siyasinikezwa amandla ushebe ukuthi kufanele ingane zethu sizikhulise kanjani. Ngabe khona ingane eNazaretha ekhulelwayo? Ngabe khona ingane eNazaretha ekuzithwala? Ngabe khona ingane eNazaretha ubudlwembe? Ukube izimiso zikaShebe madoda namakhosikazi aleli bandla siyeqiniso. Kwenzeka lokho basuke iqiniso. Kuphume esiporweni ngoba iqiniso limele kithi. Uthi uShembe oyingcwele kule ncwadi ngikukhumbuze. Uma wena nkosikazi ungayifundisanga kahle indodana yakho ukuhlonipha wena mzalwayo nonina wayo, igazi lesono sokweyisa abazali bayo liyokuze esandleni sakho. Uthi wena nkosikazi noma wena ndoda ungayifundisanga kahle indodana yakho, igazi lesono sokweyisa abazali bayo liyobizwa kuwe. Sithini ngalokho? Awuthembe bezwa dabezwa. Sibonge imali bezwa nje. Ngothini mina ngoba sekuyithando elini. Ayikho intandeni ngezulwini. Amen. Ayikho bakhona Nazaretha ingcwele intandeni ngezulwini. Ngakho ke sobanecala madoda. uShembe bese lelicala lezingane zethu makhosikazi ibizo lithi ingabuzwe ingane ngoba thina sinomya inqubo mgomo yokuphumiswa kwengane eNazaretha ihlukile kunenqubo mgomo yazonke inkonzo emhlanje noma kwenza ngoba inani inobuntu besintu phakathi. Amen. Sihluke njengaleli bandla sibonakala ngathi sihluke ngempela ngoba thina isesisekelweni sobuntu. Alikho leli bandla lofana naleli ngokobuntu. Ubuntu useduze noNkulunkulu. Amen. Usenobuntu nje ungakakhona ukuthi uyakhona, usenobuntu nje uNkulunkulu useduze naye. Ngoba ubuntu ulawula unembeza. Manje sena unembeza, hayi mzalwane wami uyigoma nje ngani. Manje unembeza suhambile uyikhola, hayi uyigoma. Qala phansi. Ngoba ukukhola komuntu kulele kunembeza. Ubuntu bobuntu kulele kunembeza. Unembeza ngasenawo angithi uzokwenza noma kanjani. Siyakhona Shembe siyakhona. Abantwana bethu baphuza utshwala. Bayiphethe kabi. Siyahlupheka. Inembulelo sengibekela imbulelo. Ngiyathakatha. Uthakatha kanjani eNazaretha? Amen. Ingabe Shembe uthi thandaza ngo-6. Thandaza ngo-4. Thandaza ngo-9. Uma le gomo kaShembe uyilandela sikhona isitha esingangena kuwe. Kukhona ukuhlupheka ongakuzuza. Ungasho ukuthi inyawo zami ziphuzile ngithola ukuvulelwa. Ngeke uzokwenza nje ngoba ungenzele lutho. Amen. Ngoba unesikhompane sikaShembe kuwe. Uyazazi ukuthi yiNazaretha mina napho engiyofa napho ngisumbethe. Amen.
kodwa ke ngoba siyeshare izobela lezinto lithi izobela ngoba uyuthi sengaphothile lamafutha nalamanzi ake ngisabe lokho wena akwazi ake ngisabe lokho bese kuyashayisana nalomzimba kaShebo sakhe emanzini wathi ke nakho uyophila ngakho. Amen. Hayi xoxelewe maNazaretha igcwele indaba yenze izwe yakithi ekhosi bakithi emachumeni. Ule nkosi ngizala lekusenzala yahlupheka kakhulu ishishwa isizwe umuntu bayicabanga ngokulwa nje kwabantu bacabanga msini emathubeni kunjalo futhi kunjalo kodwa uNkulunkulu wasethi ngizoke ngikhombise lokho ukukhosi basemathubeni ukuthi mina ngubani. Amen. Inkosi ayizelelwanga engizalayo ayizalelwanga lokuphoma. Yaphenduka kodwa yaphenduka kanzima. Phenduka kanzima. Ngizonqamlela ngoba ngifisa ukuthi isikhathi senu. Uyithathe inkosi ukufa uyithathe uyiwe laphana induna ho nansi nyanga enamandla lapha ithathwe uyiswe lapha ujali ukuliswa yini ihlakani zasemathuleni hlakaniphi ezithi ithanda ukukhosi kade ayithanda ukukhosi. Nawe uMshumayeli, nawe mvangeli, nawe mfundisi. Abantu baseduze kwakho. Ngoba nakhona esontweni sekuyintongazi ukuthi iphuma. Abantu sebathanda ukuthi ngiphakathi nje la endaweni engcwele kaNkulunkulu mhlangene nabantu bakaNkulunkulu ebhodle ephukweni. Elisekelo sami sokuthi abantu bazongizwa phela ukuthi bekhuluma inkosi yasemathubeni. Kodwa lokho sikhumbule ukuthi noma ngabe umfundisi oqiniza abantu beziboyipolane kodwa ngeke ilanga kuyosala. Isho noma ngabe kayinkosi ethebele edukwini ukuthi mangiphethe eduku yami bonke abantu besizwe balala phansi kodwa ngolunye usuku iyoqhasha lenduku ubusi bami. Sale nje kuthiwa nansi inkosi yasemathubeni eyazo uThixo hayi Njenge sizwe le esidla ngokudala lesasidla ngokudala ithi inkosi bayihamba ke ubusa phandle ubuse esizweni uhanjwa ngamahashi phekezelwa into ngazi uyibone yamahashi phekezela inkosi ubuswa phandle izwe bese inkosi iwiswa ihashi kupha bese ishaye entsheni masishayile entsheni tholakala ukuthi hayi inkosi cha ayiphukanga akho lutho akukho lutho kutshelwe nendlela kanti sihlakaniphi sizobuya lapho osekusibuye khona bese sizothatha igazi lenkosi bese lezi imigilingwane yasezweni inkosi kuhlulwe ukugula okubuhlungu umuntu ophethe isizwe ukugula kwakhe bese kuphela ngasekhaya yayithi inkosi bayixoxela le ndaba ifikele ngendezi kodwa kwathi sekwenziwe konke basemhlabeni sekusele kwasezulwini okuthi inkosi umbuso wayo usezulwini awumisiwe emhlabeni.
Amen. wathi cha akelizwe ake kayiswele nakushele ngoba kunjani sithe siqalekile sihloko bese kuthiwa hayi akasale iswa nasenkosini ongabe siqale khona kodwa sesiqalekile hayi ake asale sesimisa sombika nasenkosini kodwa sesiqale senzo kwethu wasifuna inkosi ephakameni kudala yena uthanda ukuxoxa lokho ngoba yethu emhlabeni yenza ubukhosi basemachulini bengathi ubukhosi obukhulu kunamanye amakhosi cha uyalingana nje ubukhosi uthanda nje uNkulunkulu amen ngene insizwa yamachunu isesimene esinzima sebenza inkosi lana ithoba ngezandla zayo funa kusho mawungathandi ukuthi hayi kushekwa yena kathona kodwa yayithi mathini yathatha amen esibabele yena washawa waze bathiwa inkosi nasi isigqoko sithandazele lesi sigqoko usugqoka amen makuvuka lokhu kufa ngothatha lesigqoko ufake ekhanda wabuyela emuva kwathi bakhala ukufa waqala wathi hawu nakho ke futhi ukufa sekuyabuya futhi manje hayibo ngeke kulunga ake siye ngathi kwathi sisiza lo kodwa isiluleko senkosi enkulu Yesu nomhlaba ithi ngikhuluma ngubani ugogo umama ozala lenkosi ekhuluma ngifuna ukukhumbuza ukuthi inkosi idala emhlabeni nomdala ezweni usafuna ukuphila inkosi iwe isizwe athi ukubuyela ba athi ke uma ngabe ufuna ukuhola isizwe ngenqubo kaNkulunkulu angabe sawumuthi ingabe samdlisa manje inkosi umuthi isho bafuna unakula bayizingonyela ungavumi ukhala emhlabeni sukufa uphele lapho yakho uvuka udlula kakhulu kuqala sekuthithwa lento athi ushebe eManazareth ayigcwele thandaza kuNkulunkulu ukuthi sihloniphe izwi likaShebe amen noma ngabe sinamandla kangakanani sisutha kangakanani kodwa nje uma sekuthe izwi likaShebe ingezwe ukuthi asihloniphe amen mayithe Shebe cha ngezilungu ungasho ukuthi hayi thina sizokulungisela Shebe akalungisela ngeke amen shoma kwayikhwala isigalana esingakhona phakathi kwaleli bandla ungasenzilungu tshela Shebe ukuthi Nkosi nasi isikhwala ngeke inhliziyo yakho uthambise kuphela amen Shebe usebenzele lo mbone sethi nje hayi cha wemadoda cha ukuthi nje hayi ukuthi nje cha ngiyalizwa ngenza umfundi ngimshumayeli ngiyeza yezwa makhosana ukuthi nje ngiyamdina mina into inkosi noma ngisho iqonde ekutheni noma ekufundiseni ukuthi asubheka uma ngabe uShebe ethi ungakwenzi ukuthi wenze lenkani akisho imali inkosi kodwa inkosi phela uyokwenzele ukuthi inkosi icaba ngokunye umndeni ucaba ngokunye inkosi nje inalelo shwa
ake ngisho njalo kubeka yena ngoba umndeni bawuthi utho noma ngabe ngathi amehlo uthi umndeni ayishiya uzokwenza lokho ngomndeni umndeni angithi bese sifuka kodwa ngikubonge le Nkosi yakithi singashibayeli ngayo ngoba yathi masibona isiphambi kwakhe lo muntu yasibona akuyena umuntu lo owasizililo ngithi iyayisuza ihlathi Nkosi yasemathulini ngoba iyabona lokho khulu amakhosi angabona yathi uNkulunkulu amen akuyena umuntu ufana nami nje njengenkosi yasemhlabeni yathi kambe ngahlala kanjani sihlala lo muntu amakhosi lapha ePhakameni mawungazi uyazi ngokulokuzana masokuzana amakhosi inhlalo lapha ithi Nkosi bayibona lithi mntanami ngabona ngathi uthi nami mzukwana ngizoyiphetha uthi ngezwe ngathi khona okuthile ngazo kufikelwa isipirituale ngezwe kufikelwa isipirituale kwangathi khona into amazi umoya ongenayo kumina uthi awu ngayikhetha inkosi uthi kwathwazile ngikhetha inkosi ngiyibongeleke uthi yaba inhlaka sengathi uNkulunkulu nala ikhona ngayikhumbula akhumbule nalesizwe sayo esithalathala ngiyabonga ke naManazaretha ayigcwele ngoba ngithole leli thuba ukuthi ngibongele njengoba ngisho ukuthi kufanele ngathi ngabe ngiseduze kakhulu uNkulunkulu ngiyamazisa ngoba ngihlala empini ongezeka noma yini noma ngasiphi isikhathi ongathi noma ulele nje lapho hlala khona uze sekufike ushayile uthi uyahamba uyasithela nje uzokukhutshwa nje mhlawumbe ongazikhamba kodwa asibambelele kuleli themba esinikwe lona ngoba ngalo siyonqoba amen zonke izinto zethu esizifisayo ezinhle siyonqoba ngaleli izwi amen isho njalo inkosikazi silapha phambili izobika ithi Nkosi yamayizwi Nkosi ngiyazobonga Nkosi enkulu silabe ubona ngiyazi ngiyazi ubona khona masele nakamakhosi ngazokubhala yaleso sikhathi nathi obaba mabeya phambili sisilike ngake ngize ya ithi lenkosikazi ngizobika baba ngizobonga amandla akho ngithi udumo lwakho liphakanyiswe amen lenkosikazi ngihlale emjondolo asemlazi uthi ushona ingane kumaphelwane njengoba makhelwane ke ngiyahamba nami ngithi hayi ngizobona nje ukuthi ke hawu ngizokhala nje ukuthi hawu phela sekushone kwamakhelwane khali ke nje ngibile nami umakhelwane lapho utho usizi awu kanjalo uthi emva kwesikhathi bese qhamuka omunye ethi hayibo wemasibani angizomusho mhlawumbe khona inhlobo zakhe uyazile ukuthi njengoba kushoniwe nje kwamakhelwane kuthiwa wena ubulalele ngapha kuthiwa yini engulele ngane ibaya futhi wena sekunozungu lokuthiwa uyashisa umjondolo wakho yashiswa nje umjondolo hlala ubheke impela qaphelile athuma unjalo mayixoxe indaba uthi ke Nkosi yamakhosi ngizobonga napho uthi ngampela kwenzekile lokho wafika insizwa lapha soshisa umjondolo wami ngiphakathi
uthi benguza uPetrol umuka uthelwa emjondolo uthi ngalimemeza leli gama lakho Nkosi ngalimemeza njalo uthi ngiyayizwa imentshiso ithi kodwa futhi Amen. uthi ngaphumela njalo ngimemezele leli gama uthi ngiyazwa benqapha lithi kwenze njani ayangasha lethu asingene phakathi simqubule simthathe akuselisa sikhathi ke samathaya amanikisi wakushola wathatha ithaya wabani inkosikazi wafakwa lapha ethayini uthi ngabanjwa Nkosi ngafakwa lapha ethayini wakuthela uPetrol bathi balayitha wakafuthi bathi ngalo ngimemeze njalo igama lakho Nkosi siyanimemeza thina siyanimemeza noma kufanele into nje ungasuka sukhohliwe ukumemeza kasha ithi le nkosikazi ngizobonga into enjengaleyo Nkosi yamakhosi hayi wema Nazareth ayigcwele sethula ukwenza unokwenza unokwenza kube yavuma inhliziyo ngabe sengilahle bonke ngase ngithi nandi nje igama eliyoma ngalo esilizwile kodwa ayisizwile ngiyathanda uthanda uzwile kodwa inkinga nje ukulenza hluleka ukulenza sengathi ke eNazaretha ayigcwele uNkulunkulu unyazi lwezulu lungaba nathi sikhona ukulenza kuvume ukwenza izwi lakhe ngoba inkinga isenhlizweni zethu inhliziyo nje ziqinile ziyitshe ukuthi senze izimiso zikaShembe ukuze siye emakhaya nje sifike lapha emakhaya silethe ukuthula akwazi ukuthi thina amaNazaretha sifike kade sihambe ngokwemvelo komsebenzi sibuye emakhaya ukube nezimpi sikhona amaNazaretha sishonele uphi moya kaNkulunkulu ngoba thina siyoshebe umoya ukuthi thina sothandaza umuntu maye fana aphile manje bekukhona batho ikakhulukazi amadolobheni bekukhona kodwa sosebenza baba ushonele lo moya kahle ehlala sithi ushonele lo moya kahle makhosikazi ushonele lo moya kahle ukhishwa yithi asisibuzeni kuzodwa sithi namanje akaShembe akawanike thina usifuqela bona usifuqa ngoba imizimba yethu ayisadlalile ayisamele ukufaka lo moya siyawungcolisa umoya kaShembe ngemizimba yethu yingakho sesiqhutula nje sizoba yikule lapha insizwa zethu ziyothandazela ingasebenzi mhlawumbe iqiniso yini
ile moya ngoba siphakathi kwendawo esihlabathi nje kanje intobelele makaze thayidwe izindawo esihlabathi isho indawo eminyene iqonde lokho ngeke umuntu olimo eminyene nithola imoya emibi eminye yabo ize imikhiphe khulweni ize imikhiphe khulweni sihlala nenduna ebusuku lapha zitshela ngamakhwatha sina ikhwatha bayahleka baziyo uthi khwatha sakukhona sakuzwa kahle ngegama elishukela ngathi imoto leswaziyo thina into yokungcola mhlawumbe nakubona nathi bakhona lobuhlungu yathemba yathemba lapha mina njengoba ngisho inkosikazi ekhaya mhlawumbe ngithemba nakenga isomisa sithi yexoxa sikhuluma lokhu mana isiluleko ukuthi uma isebuhambeni ziqoqeni noma ngabe kuthiwa nisendilani Amen. umuntu ehlale eyiNazaretha noma ngabe usesesijwini esingakanani ungasho ukuthi hayi mina obaba la basethekile kuzobonakala ngathi owasemakhaya ngizongena kulokho Thunkosikazi waleli bandla welishaya iqolo mawufika nje phakathi nesonto welishaya iqolo mawufika phakathi nesonto nasentambama nayifizwa loMnazaretha kushila impela ibambile la isithuka kathi lebhluwe awazi phela uNkulunkulu uzohlala kuwe mawuzatha ngoba uthi angikho ngona umuntu kanti senzela bani asenzele ukuthi senzele ushebe noma wenzela amaNazaretha ukuthi maye ngibona ngamaNazaretha kube kuphelile kanti ukhona uNazaretha wena ngoba khona uNkulunkulu wakho eyothi ngelilanga mhlazane kuthi shwathi abantu bene futhi lo bantu abaningi la abantu abaphuma emakhaya usibone lisendoda kwasiwe wena ukuthi ekoliji ofsbexit ekoliji ofsbexit ngiyafuna njalo ufuna ukuthi kwa njalo nabafundisi awuphesile bathotha ukugojwa nawo ayakugojwa funa ngamugojwa nawo kodwa wasifundisi wena ukuze kuthi noma ngabe kunenhlanhla izwi liyakhomba ukuthi ugcotshwe bese uhamukela umoya kaShembe ukuze noma ngabe umshumayeli kulothembili kube khona umoya opheleza eThebeni kuthi noma ngabe umkhokheli kube khona umoya opheleza eThebeni kungasho kuthiwa umkhokheli usexabanisuka kube wena okubulisa uxabana kwamaNazaretha ethi Shembe kodwa asixolelane sithandane uthi wena asizolane asixabane wiso isikhozi esihle esithembekile uThixo na akusona isikhozi esithembekile uThixo njengoba lesithi sinabaholi sibe ngabaholi abathembekile uThixo ngaphambi kuba sithembeke kubantu abaphambi kwethu ngaphambi kokuthembeka kwesini yakho thembeka kuThixo ngaphambi kokuthembeka kumfundisi wakho thembeka kuThixo Amen. Musa umfundisi wakho abayisithixo sokuthembeka kuye ungathembekile kuThixo yikho phela sithi isonto ngoba sinethixo esizesonto mntana lesithixo sakhe nje sasesontweni hayi isithixo sakhe lesi mina ngiyofa ngilala nalo ngiyofa mina ngilala nalo sisekusonana nabantu ngala noma sifuna uThixo sifuna thina umoya kaShembe uhlale unathi ngaso sonke isikhathi sifuna futhi ukwenzela uShembe izinto ezinhle hayi umuntu amen hayi umuntu
ngoba ikhona inkosi mina ubaba ngesandla ungesizukile ngoba ayela inkosi emngani nami ayikho ukuthi inkosi engangqothoza kuyona ngoba ngizela zonke ushaya phela hayi omunye umuntu ngifike indlela yami yokuhlazana nami ngihamba komhlaba ngibone indlela amen ngaphazamiswa abantu abakekele ngesizwe manje usheba kwenza ukuthi ngithi mina ayuyagamshela wezwa ukuthi useyingane usafika lesikole esihlale somfundisa thina khona ngento engibonayo yenzeka akwazi ukuthi ushebe ikhala laleli bantu amen awukwazi ukufundisa ukuthi fanele isizwe kwenzeke njani ngezinto zasendunkulu yasemathuneni uzofundisa ikhala ushebe phela ikhala amen thina sizinqola asithandwe ikhala amen ngoba angikholwa ukuthi ikhala lingaphuma esitorweni kabeke phuma yini singaba zethu ukuthi izophuma hayi lona uzolikhipha ubona wazi uyayazi imfihlakalo yomNazaretha awuyazi hayi ukuthi mncane seyingane mina ngaze oyise noyise mkhulu njengoba mhlawumbe nakhona isizwe sasemathunja kodwa abasho kwendawo nasaze ngwayidala yilo ngiyabongela maNazaretha ayigcwele ukuthi nihlale phakathi kwale ndawo enje uNkulunkulu enisikelele sengathi kanjalo kube kuyenzeka sibumbene baxoxa ngabe ngempela siyazi ukuthi ukukholwa kodwa ukuthini ngoba nama ngikwazi ngabe silazi inkonzo njalo mase bekunyaka sihlangane sonke sizikhonzo amen sonke abaseThekwini bezikhonzo zikhulu namaphethelo eThekwini eHoli ikuphi ngiyakubonga ukuthi Nkosi uhambe nathi sezesana amen fanele khona lo anocaba ngelinye ilanga amen ngoba endaweni enhlesiyona Kama usijwayele wena awunangizi ukufa ubala la phophi labo bayi kanti noma unjani uphila ngokuthandwa uNkulunkulu amen sengathi uNkulunkulu omhle unyazi phezulu luka sihlela njalo ngoba sizela nje asizile ngoba sigcwele sonke ngoba sizofuna lo moya omuhle ukuthi usikhumbule sigeze sizobeka kuyena lezinhliziyo zethu eziqinile ukuthi ngelinye ilanga siyacela ukuthi ayithambise nalo moya omqhwako khona phakathi kwethu ukuthi uNkulunkulu awudabise ube yibandla leli elinokuthula amen libe isibonelo esihle ukuthi ibandla lamaNazaretha linokuthula amen indoda yeNazaretha wenza kanjalo kuqala wabona indoda nje ukuthi yeNazaretha ungaboni nesitulo ungaboni nanithele kodwa emadodeni akudala kwakunaloko mbhalo nje ekunzima ukuthi hayi Nazaretha yini ukuzotha nje uma ubona inkosikazi nje kodwa isho noba ngabe ihamba phakathi kwabaningi inkosikazi yeNazaretha ngoba ukukhola lengilosi iyayibhala la ishole leyo nakini mhlawumbe ayikhona ishole sanolaka samakhola impilo lelosi awusakwazi ukuhlukanisa iNazaretha ukuthi nje mhlawumbe bese okuba nangu ngiyambona hayi kusho ukuthi hayi ngoba ngiyibona inkosikazi yakhe hayi kusho ukuthi namakhosazana kanjani
awukwazi iphakathi isizwe nje kunezinto engiyithandayo mhlawumbe kwesisikhathi semhlabeni kodwa engeke ngisayazona ngoba ngithi isizwe singathi masingibona ngikanje yini thina masihleli lokho ukuthi ngiyathanda phela uye endaweni ethile ngiyawuthanda amaphathi kanjani ngiyathanda ukuhlanganisa kwenziwa zonke izinto kodwa akusafanele ngikwenze lokho ngoba ngiyinazaretha. Amen. Ngiyathanda phela ukuhlangana leyo mama kanje ngendlela ethile kodwa mina njengoba sengumntwana kaShebe angisafanele ukuya lapha. Kube mhlawumbe ukuthanda ngenhliziyo kodwa ngoba sekunomgoqo ukuthi wena awufanele ukwenza lokho kodwa ngoba inhliziyo zisenje edipende ngafanele futhi ubuhlungu ngoba uShebe ushaya thina qala ngoba ubebheka ethi umntwana nekanyana ayilele umntwana ngeke ngisendaweni yakho kuthi noma kwenzeka nje sesiqala ngawo uqala ngawo manje ubusendaweni ngafanele sizocela lokho kanti koyigcwele ngonyasi wezulu uthi uNkulunkulu asikhumbule sela sizocela umsa wakhe asizile nokuhlakanipha asizile nokugabu asizile ngokuthi siyakholwa kakhulu kunabanye kepha la sizonikana ithemba ukuthi masenza kahle phambi kwesihlalo sasezulwini konke okwethu kuyohlala kukhanya uShebe akafuni ukuthi ngazokukhalisa ngayiphi indlela kunendlela yakho ukukhalisa izinto ekhaya kwakho bona kunyama uthali kwaJabaya uShebe nendayo yingoba ukukhalisa izinto ezingabalulekile lapho kubelekile phambi kwakho apho njalo uManazaretha ayigcwele ingathi ngoba angazi ngoba kusho ngiyaqala nokufika ngazi umsebenzi khona ekhaya ukuthi ihamba kanjani zodwa senza ngathi leklosile okwamile ngize banguli bese ibakahlali phansi ngicele umshumayeli ukuba ishele ngicela ukushela weManazaretha. Amen. Sekukhona abantu abathi hawu singaqhoma kanjani nje sawubika nje lokhu cela ukulekelelwa aManazaretha ngehlelo isisindo ongazange usibone ezweni lakithi lapha ngaphansi komzimoya umzimoya uyemilemizi emidala kakhulu lesathengiswa kakhulu ngawo thina basenhle ithele inkosi iqala ukufika lapha emzimoya emachumini kwakumuzi nje owusukele kuseyinkosi ilanga yanikela inkosi yamachulu kwayindawana nje engengakana aba-akelele emzimoya bazi ukuthi ayisele indawo kwakha lapha namadwala noba namadwala yasithi inkosi bagxothwa balelizwe lisatshela ukuthi liyokukhonzela indawo enkosini yamachulu ngoba la abantu sebevuka ekhaya kunjalo-ke nayi yenkosi lapha kunamathoba athi phakama lapha kwakhona khona amadokole vele inkosi isibuka ekhaya kwenzeka-ke njengangempela-ke isekhona-ke inkosi enyangeni sabuka emachumini yaseyitholakala indawo yokwakhela inkosi evulekile ngokweqile. Base ubukhosi basemachumini unikela ngale ndawo siyeza inkosi yazohlaba isoyi kodwa kwenzeka lutho ngophela kwasima bambuza bakhona ukuthi kwenzekani namfaka ihlazo elikhulu kangaka izothi inkosi mangibonana nayo ngithi yawudaba ezithapha kanjani emachumini ngizothi ayukhosanazi besithi inkosi akufanele ungazi phela le ndawo besingangayinikezwa wena ngayinikezwa umishushu wena ufuna nayo funa abantu
mama nathendele ukhipha lelo cala yini ngoba ngabe ikhona inkosi isikhomba leyo ndawo futhi ke yini ngisho ukuthi inkosi ake sobona lapha sibonele ngizocela ke manazaretha igcwele ukuthi ikakhulukazi phela kwabakithi ukuthi ngiyocela uma ngabe sekufika isikhathi sokuthi ngingene ngamanje ngoba sengithola icala lapho abanye babagcotshwa ukuthi uma ngabe inkosi ingangeneleli ngeke kwakhiwe lo muzi ukuthi ke bathi ngeke kwakhiwe ngoba kwenzenjani ngoba ngitshelwa sizathu akazi sengithe ngathi ngizoba necala ngoba uShebe ngiyamthanda futhi ngiyamfisela intethe futhi ngaphezu kwalokho izobuya kwesizwe phela sebathulile nami ngikhona ngithi yabona wakithi kunjani ngizocela manazaretha igcwele ikakhulukazi kwabangakithi phela abasesilungwini ukuthi uma sesishaya ikhwela sikaba ikhwele njengalezo okusilekelela sengifuna ukuqalibela umphakathi angizophazamisa kodwa nami ngizokwenza ngendlela engicabanga uNkulunkulu ukuthi uzongihola ukuthi ngenze ngayo ukuthi mhlawumbe uma sekufika leso sithuba sesicela ukuthi ake nilekelele niphose ingasho ukuthi awu sekwenzekalani manje kwenzekalani ngoba sengithe cha ngiyocela nje inkosini yamaNazaretha ukuthi inkosi njengoba le nkolo ngiyayibona ukuthi njani futhi angitshelwa ukuthi ubhaliswe yini bengicela inkosi inikeze ilungelo ukuthi phethe indoda nonkosikazi ngisacela mina ngokubukhosi silekelele la hayi ukuthi ngiyakuthatha ngiyazi ngoba abazotho kodwa ngenzela nje ukuthi ngithi mina njengokukhosi basemathulini asilekelele kwakheni umuzi awuzokwakhwa yini kodwa ukulekelela ukuthi awakhele umuzi ngiyocela ke manazaretha igcwele ngisilekelele kulokho kodwa ngiyamemezela nje ukuthi masefika isikhathi esiqondile nazi ukuthi inkosi yasho ngoba ngiyazi ukuthi ngendlela iy'mali leyihamba ngayo sesapheluka izinto leyongazazi kanti noma befisa ukulekelela kodwa umuntu yethi ukuthi uzolekelela kanjani entweni ecimezile ngizoyenza ngemibheke ngiyithule mina uNkulunkulu engibekele mhlawumbe ngonyaka ozayo ukuthi nakho kuzosetshenzwa kanje kulokhu engibhekene nakho umuntu uma yifaka imali yakhe uyifaka ngendlela eqondileyo hayi egwethe ngoba angithandi ukuthi iy'mali zingene endaweni egwethe uma ikakhulukazi usebenzele uShebe ngoba ukuthi iy'mali uzenza ngendlela egwethe uShebe usaphuza konke kanti lakho awazi isabelo senkosi yasemathulini ukuthi hayi sakho ngoba sidalelwe inkosi yasemathulini nawe nesabelo sakho ngiyocela-ke nabo phela nje-ke abangabona basemathulini kulekelele hawu ilekelele ngoba asakhele inkosi yasemathulini sakhele ishayambe uyaziyo olethu sonke ngiyocela kakhulu manazaretha igcwele angingafiki kumuntu la bese zosho lokho ngisho njengoba igugile nje ntamba emathuni boze besazi talent boze ngibona ngithawu uthangisi umuntu ngithi zogqugquzela kwakho umuzi wenkosi mhlabi komiti amhlabi lutho ngithi izolekelela ikomiti lowakha mina njengenkosi yasemathulini kanjani hayi ngoba ngithi nje umsebenzi kubona akuwona umsebenzi wabo wabagcotshwa angiyena mina umgcotshwa inkosi yasemathulini lokho manazaretha ekushumayeli nohloniphekele ngithi akethi ngihlela phansi ngibese ukuze kuye ngathi ngichatha mhlawumbe-ke ngizobuye futhi-ke njengoba lulekwa ngamathulu ukuthi awuye lapha mina ngazi lutho ngegoli mhlawumbe nasemini ngizobona ukuthi-ke la sengivumele khona ukuthi siyephi nakhona ngifike
uchaphazele lokhu okuyisicelo sami. Hayi manje, hayi manje. Ngingasho ukuthi bezoqoqa imali yokwakha. Hayi manje. Ngiyaxoxa nabaNazaretha iphupho lami lizofika ngesikhathi esifaneleyo bese kwenza sekuhlelekile. Abakahleleki manje. Lapho empilweni yakhona ngofilisho kanjalo. Abakahleleki kodwa ngiyanxusa abaNazaretha ley'golide namaphethelo laba abafisayo ukuthi basilekelele mama sesiqala ngaphela ukuba basilekelele ngoba sifike nathi izinto ezivela ngaka edolobheni bese mase retire lapha seniphumile emsebenzini niye emzini nje engasile kahle nishiye la kade ngiyakhalala niyoshiya la nizoguga ngabe uthatha impesheni niye khona emakhaya niyodaleni yobuka lephaka ethe sonke isikhathi amandla akho kodwa kade washiye laphayana nasekhaya ke akukho lapho nakhona nomsuhlezi awunathi kodwa nekhaya ayikho sikhona sibenze mshekeke ambejalo ngiyabonga kakhulu ukushumayeli nabagcotha bonke inkosi umsebenzi.
Asibonge sonke.